Assalamu alaikum hurmatly Oşkovar'dın görүүчүлөрү, биздин мекендештер. Amansızlarбы? Oşkovar'da sizlerge Oş şardık Борбордук мал базары болуп эсептелинген Учкун мал базарынан sizlerge салам айтат. Бүгүн 2019-жылдын 14-апрели. Biz Учкун мал базарындабыз. Учкун мал базарында бүгүнкү баалар кандай болду? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Эгер биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар. Şurada şulatta bağ verişti 65.000 so'm. Bağ verip жатышат. Бұл ат туралы маалымат бере кетсек, 3 асый ат экен. İştep malda жүргөн ат. Чоң ат. $90.000 so'm. Kemi var eкен бұл аттың бағасы. Үйрüge koysa bolguday. $90.000 so'm kemi var. Ушул ат сиздерди кызыктырган болсо номерин да кайта кетсем. Telefonun айтқысы келбейді. Бұл байталдарды көрсете кетсек, bir үйірде жүрген байталдар екен. Жаш қанша болды бұл аттылардың? Кунан байталдар екен. $55.000 so'mdan бағалары. Erkek kulundardı görsete ketsek, kaçkanı olsa, jirde kaçkanı 24-25 eken, 24.000, 25.000 bolgon jeri. Bular olsa 21.000 so'mdan eken. Bol oturgan jeri. Erkek öspürüm kulundar 1 yaşar. Sağınıydı görsete ketsek 55.000 so'm dep turuşat. Kançan tuğan? Ekini tuğan eken. Kança litr sütü var? 6 litr. Sağır keçkisi 6 litr be? 6 litr sütü var deydi. Ekini tuğanı bağısı 55.000 kemi var dep turat. Satıldı. Balasmının, tırpağımının 41.000 so'mga uçurda satıldı. Bu paroda 5 tuğan 15 litr sütü var bu yegen. Nesin görsettin ona? Şaralar tatlı, azam cemden götür. Paroda bu yegen. Jelleri 15 litr sütü var eken. Semental bu. Semental parodasında bu eken 15 litr sütü var. Erkek urgaçı torpağı. Urgaçı torpağı menen. Kança dedin sen bağısını? 75 kemi var. 75.000 so'm kemi var eken. Uçurda 65.000 so'mga. Alıp satarlar bir odattı. Alıp satarlarga bermedik de dıyqançılık. Bizning bu uy deydi. Parodası çoğ. Öte çoğ eken. Atтай olgun çoğ uçkun mal bazarına giriptir. Boğazı eken 100.000 so'm kemi var dep.
Öte çoğu eken. Boz uy. 4'lü 5'li tuğan uy deydi. Parodası. Özgüçe parodada uy eken. Buna boyundağı görsete getsek adam boyu. Bir sağan uydun sütünü bergen Taşkent parodasındağı yeçkilerden köp sıranasılar Uçkumal bazarına bugün giriptir. Jelenin daha görsete geteyin. Üç litre sütü var eken şunun. 22.000 so'm kemi var dep turadi shuni. Egiz quloqlari bilan 22.000 so'm kemi var ekan shunun. Toshkent echkilarini ko'p suranib sotasizlar. Hozir nomerlarini qaltirab ketamiz. Ulog'i bilan to'qol. Bu da Toshkent parodasındagi echki. 14.000 so'mga beriladi ekan bu. Takasi qancha? Takasi 7,5 million. Tekenin bahası olsa 7.500 so'm. Bular ham bordig'ilar süt bag'atindagi da. Süt bağıtında. Süt bag'atindagi 1 litrden 1 litrdan 5 litrgacha süt bergan echkilar ekan. Toshkent parodasındagi echkilar. Yemi eng arzoni qanchadan boshlab qanchagacha shundaylar ma'lumot berib 10'dan qo'ysa. 25'e iniyor. 10.000 so'mdan 25.000 so'mgachainki Toshkent parodasındagi süt bag'atindagi echkilar. Ko'pchiligingizlar ushlarni suran chatasizlar, sütli echkilar deb. Sizlarga nomerini qaltirab ketsak, o'zingizlar chalib, esi bilan keyin suylashsangizlar bo'ladi. Aytavering. 0770 0770 14 14 52 14. 52 14 nomerine çalыңızlar. Şunday suranıp жатқаныңыздарга байланыштуу номерин да алып койдук. Muna jelinleri. Kulakları mı ne? Takası. Taka 7,5 maka. 10 asıl 6. İnternet'e çıkarsan çevir. Men jogorуда aytып өткөн номерлерге чалыңыздар, көпчүлүгүңүздө суранып жатасыздар. Мына сиздерге тауып тартып номеринен бери жазып чыгарып койдум. Bu bozulu boylardагы бааларыны сиздерге жеткире кетсек, 7.500 сомдон башталат экен дагы. 11.000 сомго чейин экен бозulu boylardын баалары болсо, себеңиздер чыгарыңыздар. Биз сиздерге базар бааларын гана жеткирип турабыз. Bu bozullarda көрсөтө кетсек, булардын баалары эркеги, ургачысы бар экен. Баалары болсо 5.000 сомдон бу. Канчадан сатып атасыз? Портерде турат. Азыр эле келдик де 5.000 сомдон деп турушат. Koylar biraz көтөрүлүп кымбаттап калды. Teni baş taza kozular. Soyuşpap kozlusu 6.500 so'mga alınıp durumda. Erkek kozu. Kozu koçkaları daha görsete geçsek 10.000 so'mdan dep turat ekan. Kuyruqtu soyuşqa jaragan kozu koçkalar 10.000 so'mdan bağları.
Bu iğnesinden bölüngen kozular 2000 so'mdan kemi var ekan. Kimdir suranıp kettiler shunday kozular tarttık. Qanchalik kozular hem? Bular 2 aylık boluluk. 2 ay bolalık kozular 2000 so'm kemi var. Sen de otur mu? Bu erkek Erkek topalar. Güzel şarbalı kalsın 30 bin so'mdan ekan. Kamu var. Kemi var. Şular 30 bin so'mdan kemi var deb turadi. Bu çizilgen erkekler koktordu ko'rsata ketsek, bular 22 bin so'mdan deydi. Ha bularda 25 bin so'mdan, bular olsa çoğunları 30 bin so'mdan kemi var deb jayloo bag'atındagi çizilgen erkekler koktordu bahasını oşanıp turuşat. Ha buların olsa 30 bin so'mdan kemi var deydi. Çizilgen jayloo bag'atındagi erkekler koktor. Bu erkekler kokpasa 25 bin so'm kemi var ekan. Urg'achlar kokpasa 20 bin so'm kemi var deb turadi. Ha bu bunajınların olsa ekövünü 38 bin so'm kemi var deydi. Abul bunajını ko'rsata ketsek 28 bin so'm kemi var. Qarovda yaxshi bunajın ekan. Urg'achlar koktor 17 bin so'mdan kemi var deb turadi shularda. Kishilar kokpasa 13 bin, 14 bin, 15 bin so'm. Abulnisi olsa 20 bin so'm deb turadi ekan.